Na ekranu se nalazi vodič kroz taktilnu izložbu i vodič kroz stalnu postavku Narodnog muzeja u Leskovcu, vodič kroz stalnu postavku Narodnog muzeja u Leskovcu. Na ekranu se nalaze 6 istorijskih perioda i opcija izlaz koja vas vraća na početnu stranu. Praistorija. Vremeplov počinje prikazom najstarijeg perioda života ljudi u Leskovačkoj kotlini. Prve ljudske zajednice naseljavaju Leskovačku kotlinu u kamenom dobu koje nazivamo neolit. Ljudi tada počinju da se intenzivnije bave poljoprivredom. Osnovni materijal za izradu oružja i oruđa bio je kamen, a pored njega korišćeni su i drugi prirodni materijali poput gline, zemlje, drveta, kosti. Zahvaljujući poljoprivredi, ljudi kamenog doba počinju da grade stalna naselja i vode sedelački način života. Ljudi su u neolitu živeli u kućama od blata i pletera, a bavili su se poljoprivredom, stočarstvom, lovom i ribolovom. Oružje i oruđe izrađivali su prevashodno od kamena koji su glačali ili okresivali tako da se u postavci nalazi izglačano i okresano kameno oružje i oruđe. Hranu su pripremali u posudama izrađenim od pečene gline koje su bojili i ukrašavali utiscima i urezima. Zahvaljujući višku dobijenom kultivacijom žitarica, ljudi nisu morali da se stalno kreću u potrazi za hranom, pa su imali vremena da se posvete religiji i razvijaju umetnost. Od pečene zemlje izrađivane su figure u obliku ljudi i životinja, ali i ritualni predmeti u vidu posuda sa 3 ili 4 noge koje mogu biti u obliku životinja. Tegovi za ribarske mreže i razboj također su izrađivani od pečene zemlje. S otkrićem metala i njegovom upotrebom počinje novi period u ljudskoj istoriji, metalno doba. Najpre je upotrebljavan bakar koji su ljudi nalazili u stenama blizu površine zemlje. S otkrićem metala dolazi do velikih društvenih promjena. Ljudi počinju da koriste sekundarne životinjske proizvode, kao što su mleko i sir, dolazi do razvoja i prvih zanata. Razvojem zanata nastaju proizvodi koje zatim ljudi razmenjuju između sebe i tako započinje tržišna privreda. Sa novim životnim idejama javljaju se i nove duhovne ideje, rađaju se nove pogrebne prakse, kao što je spaljivanje pokojnika. Pokojnici su spaljivani i njihov pepeo stavljan je u urne od pečene zemlje, koje su zatim polagane u grobnu konstrukciju u vidu kamenog prstena. Oko urni nalazili su se grobni prilozi. Sa usavršavanjem procesa rudarenja i metalurgije, ljudi su počeli da tope gvožđe, čime su ušle u gvozdeno doba. Ovo je prvi period u prošlosti našeg kraja o kome imamo pisane podatke. Zahvaljujući starogrčkim istoričarima znamo da je na našem prostoru živelo balkansko pleme Dardanci. Dardance su pokorili Rimljani početkom novog veka. Sa dolaskom Rimljana počinje i novi period naše prošlosti, rimski period. Rimski period. Prostor Leskovačke kotline uključen je u sastav rimske države 14. godine naše ere. Tada je teritorija na kojoj su živeli Dardanci ušla u okvir provincije Mezije i sistem provincijske uprave carstva. Nakon osnivanja provincije započet je proces romanizacije na ovom prostoru i njegovo uključivanje u privredni život carstva. Izgrađeni su putevi i pokrenute mnoge privredne aktivnosti. Usvojena je rimska kultura, rimski način života, a latinski je postao službeni jezik. Kako bi zaštitili putne pravce i rudnike, na obroncima Radan planine Rimljani su podigli mnogobrojna utvrđenja. U novoosvojenim provincijama podizali su gradove radi raseljavanja svojih stanovnika ili isluženih vojnika. Ovaj proces tekao je neravnomerno i prednost su imale pogranične oblasti i važna putna raskršća. Na prostoru Leskovca za sada nisu otkriveni tragovi urbanih naselja iz rimskog perioda. Verovatno je da su postojala manja naselja, ali i radionice u široj oblasti grada iz kojeg potiču različiti nalazi tog perioda koji se nalaze u našem muzeju. Usamljen je primer ispitanog rimskog nalazišta, a predstavlja naselje ispod sela Male Kopašnice. Prilikom izgradnje autoputa 60. godina prošlog veka otkrivena je nekropola sa više od 100 grobova u kojima je pronađen veoma bogat materijal koji je predstavljao grobne priloge. Pronađene su plitke zdele, lampe, šolje, staklene posude i razni drugi predmeti. Posebno privlači pažnju zlatni nakit iz ženskih grobova, naušnice, ogrlice,
ukrasni predmeti od zlatnog lima, prstenje i drugo. Naselje i nekropola datiraju iz perioda između 2. i 4. veka. Caričin grad, najpoznatiji i najznačajniji arheološki lokalitet na prostoru Leskovačke kotline, jeste Caričin grad, po pretpostavci Justinijana Prima, podignut u blizini mesta rođenja rimskog cara Justinijana Velikog 30. godina 6. veka. Grad je napušten početkom 7. veka. Prva arheološka iskopavanja su 1912. pod vođstvom arheologa Vladimira Petkovića. Sa većim ili manjim prekidima istraživanja ovog lokaliteta traju do današnjih dana. Tokom iskopavanja naišlo se na veliki broj javnih građevina i crkava, a njihova veličina i broj, kao i urbanistički plan grada, u mnogome odgovaraju opisu grada cara Justinijana, koji je dao njegov savremenik, istoričar Prokopije. Sam grad se sastoji iz centralnog utvrđenja zaštićenog zidinama i nekoliko podgrađa takođe zaštićenih zidinama. Centralno utvrđenje, koji je najviše iskopavani deo grada, dužine je 500 metara, zauzima prostor od 10 hektara i podeljeno je na 3 celine: Akropolj, Gornji grad i Donji grad. Na najvišem zaravnjenom delu utvrđenja nalazio se Akropolj, koji je bio namenski određen za sakralni prostor, jer su se tu nalazili episkopska crkva sa krstionicom i građevine na sprat označena kao episkopska palata. Oko Akropolja prostirao se Gornji grad, najrazvijeniji deo grada sa forumom, oko koga je niz građevina kultnog, javnog i trgovačkog sadržaja. Ispod Gornjeg grada nalazi se Donji grad sa rimskim kupatilom, nekoliko kultnih građevina u vidu bazilika i crkvi, kao i stambenim delom. Ono što Caričin grad izdvaja od drugih lokaliteta tog perioda jeste vodovod dug više od 20 km, kojim je dovođena pitka voda sa planine Radan. Takođe, ovaj grad od drugih lokaliteta izdvaja i veliki broj crkava, bogato ukrašenih podnim i zidnim mozaicima i mermernim ukrasima, ali i sistem kanalizacije ispod popločenih ulica grada. U vitrinama postavke nalaze se mnogobrojni raznorodni predmeti iz grada, delovi carske statue koja je stajala na trgu, lampe, alat, ostaci mozaika iz crkava, novac, kalupi za nakit, poljoprivredni alat, oružje, delovi vage, oprema za lov i ribolov, dakle sve što je potrebno jednom ovakvom gradu i što čini široku lepezu njegove društvene i ekonomske aktivnosti. U muzejskim vitrinama nalaze se predmeti iz svakodnevnog života koji ukazuju na široku ekonomsku lepezu aktivnosti stanovnika ovog grada. Poljoprivredni alat i plugovi koji su se koristili za poljoprivredu, delovi kantara i tegova koji su pripadali trgovcima, kalup za livenje nakita koji je pripadao nekom zanatliji, grebeno za vunu, lampe i drugo. Pored ovih svedoka svakodnevnog života grada, u vitrinama se nalazi i ostaci crkvenih mozaika, vojne opreme, ali i delovi carske statue koje je krasila glavni gradski trg. Srednjevekovni Leskovac. Naš grad je pod rimskom i romanskom vlašću proveo skoro 12 vekova. Prvi put ovi krajevi ulaze u sastav srpske države 1165. godine za vreme Stefana Nemanje, rodonačelnika dinastije Nemanjić. Naziv ove oblasti bio je Dubočica. Po legendi takav naziv dolazi od močvarnog tla, punog rupa, koje se na staroslovenskom zovu dub ili glib. Nakon naseljavanja, ljudi oko Hisara, močvare su isušene, a ostale su šume leske, pa su ljudi selo nazvali Leskovac. Najstariji pisani pomen Leskovca dolazi iz povelje cara Stefana Dušana, koji je 1347. poklanja manastirske posede u Leskovcu manastiru Hilandar. Nakon toga, Leskovac u rangu gradova pominje nakon boja na Kosovu polju, kada kneginja Milica Hrebeljanović posede u Leskovcu poklanja manastiru Sveti Pantelejmon. Danas je veoma teško utvrditi granice prostiranja srednjevekovnog Leskovca, jer postoji veoma mali broj tragova iz ovog perioda. Najpoznatija ličnost srednjevekovnog Leskovca je vitez Nikola Skobaljić, o kome postoji nekoliko legendi i pesama, ali ne i veliki broj istorijskih podataka. Po legendi, skupljajući suva drva, Nikolina majka se izgubila u šumi. Dugo je tražila izlaz, pratila je reku i, osjetivši glad, upecala ribu Skobalj koju je živu pojela. Nakon nekog vremena rodio se Nikola, koga je narod prozvao Skobaljić.
Nikola je bio vlastelin oblasti Dubočica tokom vladavine poslednjeg srpskog srednjevekovnog vladara, despota Đurađa Brankovića. Imao je komandu nad jednim delom srpske vojske i njegov zadatak je bila zaštita najvećeg srpskog rudnika srebra, Novog Brda na Kosovu i Metohiji, od upada Turaka. Nakon pada Konstantinopolja 1453. godine, Turci su krenuli u pohod na Srbiju. Nikola je Turke sačekao i pobedio ih u bici kod Banje septembra 1454. godine. Time je postao poslednji Srbin koji je porazio Turke. Ovaj trijumf srpske vojske naljutio je turskog sultana i on je već decembra iste godine došao sa mnogo većom vojskom i u bici kod Trepanje porazio Nikolu. Uhvatio ga je živog i nabio na kolac i tako je Nikola postao prvi Srbin žrtva ovako surove kazne. Nakon ovog događaja, ovaj kraj pada pod vlast Turaka, koja će trajati od decembra 1454. godine do decembra 1877. godine, pune 423 godine. Turski period. Pre dolaska Turaka Leskovac sa okolinom imao je 22 crkve i manastira, a nakon njihovog odlaska ostala su dva srednjevekovna manastira, poznatija kao Jašunski manastiri. Stariji ženski manastir posvećen je vavedenju Presvete Bogorodice, a podignut je 1499. godine. Drugi muški posvećen je Svetom Jovanu Preteči, podignut je 1517. godine. Freskopisom se posebno ističe crkva Svetog Jovana Preteče, jednoobrodna građevina oslikana freskama kako na unutrašnjim zidovima, tako i na spoljnjem, zapadnom zidu. Tokom turske vladavine Leskovac je imao i uspone i padove. Zahvaljujući konoplji koja se ovde gajila, ali i drugim poljoprivrednim proizvodima, u Leskovcu je organizovan vašar tokom druge polovine avgusta meseca. Po nekim izvorima to je bio drugi po veličini vašar na Balkanu posle najvećeg u Mostaru. Kao potvrda tome služe i beleške evropskih putopisaca poput Edvarda Brauna, Engleza, koji je posetio Leskovac tokom trajanja vašara. O uspešnosti vašara govori i podatak da su se u Leskovcu naselili čuveni dubrovački trgovci koji su ovde kupovali imanja i zgrade. Krajem 17. veka Leskovac je postao sedište pašaluka, kada je turski paša ovde izmestio sedište kruševačkog pašaluka. Leskovac tada doživljava procvat i postaje drugi najmnogoljudniji grad u Srbiji nakon Beograda sa 16.000 stanovnika. U njemu je tada bilo nekoliko džamija, 10 tekija, sinagoga i jedna pravoslavna crkva, čuvena Odžaklija. Tokom prvog srpskog ustanka Leskovac kao sedište pašaluka bio je utvrđen šančevima i palisadama, pa su ga ustanici u svojim akcijama zaobilazili, ali to nije sprečavalo mnoge mlade ljude iz ovih krajeva, kao što su Ilija Strelja, da se pridruže Karađorđu. Hisar. U postavci se nalazi vitrina u obliku piramide koja simbolično predstavlja brdo Hisar. Ona predstavlja vremensku kapsulu našeg grada i kraja koja u sebi krije tajne 8000 godina života na ovim prostorima. Najdublji i najstariji slojevi potiču iz vremena prvog naseljavanja ljudi na ovim prostorima neolita. Kako se ide ka vrhu, tako se ređuju mlađi slojevi: bronzano doba, gvozdeno doba, rimsko doba, vizantijsko doba, srednji vek. Posebno interesantno selo iz bronzanog doba, staro 3300 godina, u kome su se ljudi bavili topljenjem rude i proizvodnjom predmeta od metala, ali i rimsko utvrđenje i ostaci vizantijske crkve.